Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poštovana braćo, uvažene majke i sestre, draga dječice, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i dobro nam došli. Prije svega želimo da vam se zahvalimo što ste večeras ovdje sa nama, što ste ostavili vaše obaveze pred Bajram. Svi mi imamo dosta obaveza i Allah dželešanuhu obilato zbog toga da vas nagradi što ste došli i uveličali ovaj naš skup. Želja nam je bila da priredimo jednu lijepu večer, da osjete djeca radost Bajrama, da osjete radost zajedništva i da imaju jednu lijepu uspomenu koje će se uvijek rado sjećati. Sada bih zamolio roditelje da djecu prepuste njihovim vaspitačicama i da se roditelji povuku tamo na drugu stranu. A prepustite djecu, molim vas njihovim vaspitačicama. Allah vam dao svako dobro. Roditelji, budite uz svoju djecu. Još se povučite tamo, mora ulica da bude slobodna. Nemoj da se približavate vozilima dok vozila ne stanu na svoje mjesto. Mogu da dohvate za vozilo. Požurite. Wanna try to grab one? Ne bojte još malo da napuštate, imamo još vatromet. Još vatromet nas očekuje. Hvala vam što ste bili dio ove večeri i što ste zajedno sa nama podržali ovu ideju da djeca osjete lepotu Bajrama, da se ovako lijepo raduju poklonima. A sada ću vas zamoliti da priđete ovamo na ovu stranu, pošto je vatromet iza vas. I molim roditelje da budu uz svoju djecu, pogotovo posebno uz ovu najmlađu. Pade. Možeš, idi se. Ne, malo. Masolo.
kolektiva svima vama da čestitam predstojeće kurbanske dane, da ga u zdravlju, veselju, porodičnoj sreći provedete. Bajram Šerif Mubarek, Olsun i Assalamu alaikum.